Bonjour, bonsoir tout fanatik love me yo. Sa pral depan de lè nap gade epi nap tande video sa. Koman nou ye mes amon, koman nou ye tout fanatik fidèle love me yo, fanatik AF Promo yo, fanatik Giflo yo, koman nou ye. Alors, son bel plezi pou mwen pou m toujou pote ti video sa yo pou nou. Pou m kapab montre nou koman mwen pase jounem nan travay la. Mba nou impe nan jounem nan travay la. Nou enjoy ti video sa ansama avek mwen. E gen kek Dominiken ki tap nwim. Le ou remake se video mwen tap fe. Yap nwim. Yo pase bo kote. Gen na ou ki alez ansama avek nou anpil. Men konsa tou gen na ou ki pes anpil tou. Alors ti moun mwen kontan anpil pou montre nou ki kote map travay. Mwen sa ti m kontan pou m avre nou tout verite ki vyen de la vi mwen. Alors ti moun, nou kontinye ansama avek mwen. Jan nou kapab gade an la, nap gade mwen menm kap koupe piman dous, poavon, jan nou rele la. E isit la, pou Republik Dominiken, yore le piman dous haïson. Nap gade mwen menm kap koupe zonyon, isit yore le seboy. E pi kap fe salade ti moun. Se kon sa, mwen kap fe salade. Mwen te pase nan lot pati, se toujou salade. Mwen tap koupe konkombe, non menm nou rele le konkombe isit. Yore le li pepine. Alors ti moun, mwen tap koupe pepine. Se kon sa jounen ye, mwen nan salade, mwen nan du riz, mwen nan sos poa, mwen fon paket bagay. De fwa tou, mwen bale, mwen netwaye, nou kompren. Sa ou pa anyen pou mwen pa pretensye ti moun. Nan la vi pa gen pretensyez. Mem sou te fin fe klas ou, pa gade sou travay pou pa travay, pa gade sou nivou travay pou pa travay ti moun. Mem si ou liye ou mande, mem si se kay madame, mem si son sachet d'lo ou mette sou tèt ou preferike, ou travay. Nou ka remake la ti moun. Mwen pase nan lot pati. Sa se denye pati mwen kon fè kek nan jounen. Mwen kon kale lay pou mwen fè epis pou demen. Mwen kon prepare epis pou demen. Se kon sa jounen pase ti moun. Se kon sa mwen fè pou mwotre nou koman jounen ye. Meni ti moun, voilà. Mwen te konta avek nou. Bon fin de jounen ou bien bon nuit. Mwen men nou apil.